PGR VGR alongle puthak la pen illegal encroachers atum aphan eviction nangi pugi arjerding piklone to mangke ha 2012 aning kan pen non law kagos ti relate sob long ajin to ga file along der lo hala so pen lo la si ahok lo lage PGR VGR along le pen ke eviction nangi puke Assam government order ta 2017 aning kan ta do laga order la helu la pen ladak Assam Land Revenue Regulation along ke to Rule 18 la bangke order ki pi notice anda pinang ne puan forthwith pusi pu dai da gyo lake la swala mang entum ning do pemela lake shall be removed forthwith by the deputy commissioner pusi pu hala so plain equivalent to deputy commissioner la si latung meeting do na la ko alam da abi no ke non je inquire ni aku meeting do na la ko hedi alam abi no ke muthe elita ka se kroy don lo baru pula ye ante meeting do de nak pula seta meeting ke do pensi jaha dum nang kroy don de lo te eviction nang ni palam kali dak pu lo Assam government se order pi lo Assam government chota kali Assam Land Revenue Regulation along se tok do lo lage Assam Land Revenue Regulation 1886 along se do lo Rule 8 along Rule 18 along se do lo lage 18 do olang la daga sub clause ke do hai Rule 18 ko se ne di pulau Rule 18 forthwith na notice tapi nang ne pan baru hala bostu pe ne hin oja pada si notice ke pita me hai setan de ciklo jon I rui pa kang thim buta akam avelu la bang ni tum ka cheni la hello an par ke ni nang than thu bom le lo te ning ole boget ni tum ma sources pen karjulong nang tum jong si non 20 year ni jong si positive response avi pulote nang tum karbian mang ban phaji pusiar jo la ko an hok la ni li tum bon dom ke pha pone ba kopia step lo ne la bang ni li tum mg setan no ma ke ni tum la ke pang dak de lang la ke false false pugali chingwai et lo ni tum pine ke claim ji po bang ke tetapi si claim po ma bang ni tum thaning tum telang no kar biang ngom ban ke phaji po bang ke la so bang la bang kali ban chok po bang politics pen kali politics do clip nang politics nang ne ho dei pa di la ka kali lu abinong ke bang politics pen se claim lu democracy pen politics pen se claim lu sar ne non la 20 year ni nang tum man nang hang lo la so lo nang tum copy si ke place ko eviction kan nang ku ke place ko tema so apart from this last copy bang si place ni le tum ke adjusting pick lo ke din ni tum claim 6 schedule implementation committee pen pulo je fundamental lo la paragraph 2 sub paragraph 7 pen election ka pe do la pen voter list ka selam allo selam vek nangji pulo high court ta ni tum high debt lo high court order ta dak thonam debt lo har su si thonam debt lo 2018 ani kan si 2018 July yes July 13 ar ni si order ke pass ke di nili tum thonam fit lo alang li tum long en le sitan ni tum aku thonam tu lo claim serang nun ku claim credit ke di hala allo selam lo te hala dak si itum tok nang ji hala so lo long si ye 6 schedule area ke lake tribal area what does it mean kopia me ortho lo lage dam kopia meaning alam the kopi lo tribal area pulote latum si longlia pata ant long chok nangji latum si cherai thip nangji tribal latum si lapen tribal latum si election na thur chok long nangji tribal latum si vote a pichot long nangji council election na long abangke lapen sakurian ta tribal tum si long chot nangji longlia pata ant hala tum si long chot ke doan lo jat ta ni tum ninge bom lo ke doan lo bisaralam nang chai nong ka pang reng ya phan hala bab ke rot tam anta itum si claim nangji di chai nong hi ke jor anta itum si claim nangji la pon lo di ante la si hala so allo selam de tik tu ke di itum non bangamen thanji pu se ta di ko pia lo ban lo itum than po
Berarti ke claim alin ta debt kacari pula tante Allah ban si claim nangji. Allah don nangi. Non hal Allah si tu ke selam lede. La si non ne li tu demand ke hal Allah selam serang non. Out aku cingki dun pe meji atheman ne li tum kace song ke parliamentary struggle. Ne tu mangi cecok te theng nangji po bangali. Lai cecok te theng akam bang ne tum claiming tum te. Jipi ki nangi por handing la son bangali tum bang. Tante sar la non tribal atung phan water list pening than et nangji pula bangso kang than thede de posi pini arni tum kar bi tung bangso kisung phonang ko na hala bikajam pini ki pia bang pini ki pidama pa honorable court high court order yo la pin si ni tum August isi 2018 ani kan si pidam anya bang claim de der man tunge election hai de ti claim de lo simple kotha simple alam lo da PGR VGR ne tuma bange karbia tuma bange kama thanange PGR VGR der le tuma long legali PGR VGR bange election eviction nangi along apreka nang chura nang chu enun bom tabi ko bange ni dun correctly along apreka le tribal kali itu nang chu enun nang ni itu bange pu la si along aprek seta PGR VGR chot kali atumi ne likan ingjeta dal railway line along po anlo bang kedo tang di ka chu en Adlo, latan itu eviction nangi pusi pupong. Bukulia long ta. Lapen hadat Jadop Rai Grant. Bukajan Jadop Rai Grant. Ha British Upen Pilo non carbiatum council atum khajanan ta room dang long lebodi. Kopua kam lo lagi. Tribal 1400 bighas. Along le. Tribal itum luta tulong le. Lai kali je 6 schedule la teng bengke itum et lo ke halata itum che raivek nei pusin itum pulo Jadop Rai Grant bukajan hala antal Asam long dalang mati so grant ke asam ke bolis et lo karbiang lo bolis lela karbiang lo ke bolis ta pupela thak de piling samri thang na klem de na helo itum ke chok chen de dopi ke klem na la PGR question botang PC itu ke jo the honorable Supreme Court Vice Judgment Civil 1123 2011 aningkan Supreme Court along ke pass lo ke laso posi High Court Assam government tum order ke pilo eviction nangji pu la pen tribal atum hansi la eviction dead lo te jat le claim sita hada nang tum school levy sita hada dispensary levy sita public utility ason an levy sita schedule tribe tum hansi claim pichon nai budak tok do dak schedule tribe bude di seta itum 6 schedule ar lo schedule caste ke kali lo schedule tribe na bang thana sime bodi ala Japal Singh versus state of Punjab and others kalang PGR VGR long le na tum pen tami eviction nangi pulo la penona che song bom no seta ko pipo si eviction nangi pulo eviction nangi bu lagi itu malong li lo ke itu malong li lo ni lam ke thanan da pu bom lo PGR mane professional grazing reserve boli Laven VGR ke village grazing reserve. Kopi apa sih ke reserve lo? Chainong celong wo phagbi kapang ring ya phan. Non ke chainong celong ke ave thu dia si bihari si joypun ada. Lahelo ni tu ke pu. Ni tu ma chainong celong si adak do nangi. Bihari ya chainong celong kali. sorry silam aja gitu lah lani paling kau itu sih kecil baik positif bang pe dong teh kepreng yang pan song tera tunda cesong itu pulau nanti tu cesong rapet tunggu suku tak kena lah tu ke cesong rapet nang kok cesong rapet pula komat yang selabang so cesong long itu ini tu malang sih bang ni puma mesti parti lang si punang ini kali laga tu mita wang nang ibu ne tum pudun de ke di ne tum sigi dun ke tu mita kalang lo kali magalang di aku ni tum dun de le le aku penda APHLC amun boy ho pe ada itu sih kini eviction nangi na tu hala tum ke adet hala tum si pinang po council si hala tum akam lo la bang adet ki pia bangke nang tu berani hangge election pe prap u masih lo election of prap masih lo la ke election ta claim no po bang kali de lo tenge election huta development akam an ke
aphan pen ki en bom akam an ke claim bom tami angela eviction akam encroachers eviction kala ka aphan ma problem laga di laga claim bom tami election le do seta problem bang ke election hon bang ke hala munit bang si kam ke claim ye tom bang si kom reji mini la si election ke claim ji sum krung ye mene ke ma laga seta claim nang ni po bang ka claim tami claim nang ji अच्छा सर टंगते ला सो PGR VGR along eviction order do ko ka phista me lana arnis ta me kar bela to mas council pen la bang so PGR VGR along eviction sa dar puthak nang lihin ben pilo pulin sarthi phangcho long le sarthi phangcho long le la pen aku dolang pu si tu pen an non al amen nang le lo arni si rong hang sang pu lo ne pi ma yong terang ma yong rong hang me yong la lang par pan po long adi atu mi hatan ne li pu dam lo ni tum la hala bang so che dan nun lo ari thu ak dat ke hala alang litum ciri thom kep do amat bihari tum si kheti pape klembom amat alang li ke aku kecelang da me thang long le po jo kecelang da ri bihari tum le klem seta alang li ta achitim lo ne pi long don ma si chedam amat bang bihari tum bang thu ak dat amat case pilo la ronghang sang ho pilo amat bang bihari tum parlin phak ka parlin kesi piturong asop pi aphan ka chone pu puturong ye pu aman na thang da vino dak la no na ge vino dak mane vi me he seta la ge poisa ka ve pena jo kes ka che dan sum krum lo hala da ki dup pena jo ki un e ji palam ta kali unda ji mene seta poisa ka ve pena jo na sinili tungge la judicial court ta binang ne pu ilo mati itu metha court do la teng hala teng claim nang hi puni na prang de pu bom lage judicial court wan thu der manon ni ke tu poisa ke on do ma si hai bom lo akam bang ke poisa ve do bang ke tu ke che dan un da un ne de bail ke anji suri cap batai si suri ke pho batai si mat lo un po itu ma prang ben district court council court le council judicial court le do son de poisa ta khoro sa kam de chi gente la si 6 schedule pe itu mana pilo paragraph 4 and 5 along itu man jakong ta nang pilo itu cheklem ke det kente non ke a court ke du bang horabong biroi ga da jini la ni yok ta sang man ram pang hu chi son si itu ke bi thuro ai ke sung ke tum tribal la tu poisa nang I court ke chedan bulote advocate che nep nang I police pada bang pinang elang mene la son akam ga ni tu son ye pinang ne je ma se ka chini ne to bang ya police tum na chuang ma la pulo je plan la he sir protest long na listami dun lo kedo ni long to mi dik dun lo la pen la so protest long all party conference tum ta do lo la pen ka pre tum ta do lo la pen kar bi wa join ni se hadak pen ang tum ching room lo la se hala daga bang ke isi ni APHLC long live po tado la pen ko mane ke ason political parties long live plus on ke tam lo pe la sin non apor la so situation of bang politicize bang akinang sort la to sin ka na bi kana hard la so alam bang ke neli amatha non neli ningje ka phere po bang ali ningje da ji se ta ja tu nge kachini ji phan der chot ji lang bo kachini ya phan itu political akam nang ne popular he chi pu di lage karbian lo political che matha nang ne pu he di nge ji pu he di political kam dak ma nang ne pole se ta tu mi ga ching room pu anta political sai se lo political science along it okay di college ka por he tang tu higher secondary ka por he tum ge political science por he long lo ga di hala da ke tok ke politics pu ge pilo copy ni sum krum lo non PGR VGR long le la son bang na ke right tip lo jat lo angel la kape jok ye phan ke claim la ke politics le alam mang politics pu ge election ke che dan chot le politics kali halagi electoral politics se ta hala electoral politics pensi non etum PGR VGR long le ta bihari to ke right to at lo 2017 aninkan BJP atum Pawan Kumar Rai phan ticket pidet lo pe jadan no long ye pha nitum APHLC halo so ge APHLC gali 24 6 schedule implementation committee lapen SSIC pulo nilitum jadan no lo ye la phan perem nang yi pusi
nili methang ma Rita Gram Sapi long son enjai mane ni tun thon sing rong hang ni tu hadang abattai pattai ka canvas dam amat ajha dengan pichoi la nang tela canvas dam puturong ni tela canvas dam ke karbia phan dak pe high vek nang jia port karbia candidate tum anching vaira inu thur chot no la pen Pawan Kumarai pan perem vek nani athe mahala ke kachet election nga contest dunjia jak kong ta ve aror $60 teng pen ke pusi ni tu nge claim dam ama ha pige tum pa pe hai tu rong no karbia tum anda pidun lo Pawan Kumarai pan pe hai ya pan politics lo bola ke di politics lo di la hal so politics pen si alang li ke rat aja kong long lok lo rat amended demokrasi teng pen pulote rat amended aja kong long lok lo Pawan Kumarai long lok pen ajo alang li presiden along prime minister long ke damji aja kong da to kok lo presiden prime minister dum da alang li pan arjuna kok lo atema alang li inudet le wang ali karbi la pen bong bihari tum ching room pe se alang li pan ke toy lo kalimangala election lo pe hai lo ke toy lo ke la so lam itu ke sini ni la so sini vek vek tik tik di ili tum karbi tu ke rempo po la si